Yazi ukuthi iningi labanye abantu lithi mase lihamba lithi lodinga usizo, kanti abazi ukuthi lapha baya khona bayothakatheka ey'mpilweni zabo. Ngikhuluma nje njengamanje umhlaba ungcolile. Asikho isangoma esingakazi sichithe umuthi emzini wabantu. Akekho umfundisi ongafaki itshali esontweni lakhe ukuthi ibandla lakhe mazongena esontweni abantu banyathele umuthi. Iningi labantu lathanda ukuprofethiwa. Iningi labantu lathanda ukulaphiwa. Kodwa abazi ukuthi labantu abababeka phambili ibona abathakathi abasemhlabeni. Ngiyaphinda futhi, asikho isangoma esingakazi sichithe umuthi egcekeni labantu. And akekho umfundisi ongangeni nomuthi egcekeni lakhe ukuthi awine ibandla. So iningi labantu emhlabeni lidinga usizo kumthakathi. Lidinga umsizo kumthakathi.